sorry mumbabarire mvanze ibintu wazarendo yazungurutse Bukavu bano ni baba birukankana baramanuka baza Buvira kandi Buvira ingabo zirabiteguye nibaza Buvira barashaka kwinjira Burundi nibatinjira ndabizi neza Kagame icyo ari bukore araza kwinjiza ingabo ziwe kugira ngo zijye guca inzira yaho RPF cyangwa se ingabo za Kagame ziri buze guca zigaruka i Rwanda nta handi zanyura zidaciye ku gataka ku Burundi aho rero President Ndayishimiye amagambo avuga niba aramuka binjiye ku butaka bw'u Burundi ntakora icyo yavuze amenye yuko Kagame azaba mubonye mu bwonko icyo azakora ari uguhita noneho amuterera kimwe ibi rero nakoze ikibazo excuse me yes please kubera ko uri kuvuga ati neva amagambo yavuze aramutse atayakoze bamureba mu bwonko tukaba tuzi ko perezida wacu wa Kongo bita Chilombo Felix yabivuze ati le moindre escarmouche zatera u Rwanda aho ntibyaba bigiye kuba nk'ibyo Chilombo nawe yavuze bikarangira gutyo bamufatanya ahantu neva dore ko ari inshuti ya Chilombo wenda ari terabwoba nakoreye Burundi imyaka 5 umurundi ni umuntu wihangana ariko ni umuntu utagiva kwizima iyo akubwiye ati ndeka rimwe ndeka kabiri ndeka gatatu ndeka ku nshuro ya 5 iyo utaryamye wararyama sinibaza ko Ndayishimiye wabonye ibyo bakoze mugenzi we Petero Nkurunziza akareba ibyo bakoze Buyoya akareba abo barasiye mu ndege n'umurambo wiwe kugeza isaha ukaba nta gaciro uhabwa urubanza rukaba rutaraciwe Burundi bukaba butarigeze bona compensation sinibaza ko ashobora kubikiniramo Perezida wa Kongo ntago yigeze aba mu ntambara zabaye muri Kongo iyaza kuba yarari muri Kongo muri 1996 97 98 mpaka mu 2000 ntago yari kuvuga bene ari amagambo ngo narangiza aburi cyakora ariko kubera ko atigeze ayoborwa na Kabare bari Minister of Defense yari rimwe na rimwe hari ibintu avuga ari nk'ukina ariko nawe ntiyarashe Kigali n'amasasu ariko Kigali yayirashe muri diplomasi kuko witegereje ari amasasu arahagije wirinze ubona Kagame ahagarara imbere y'abana akababwira ati munajya kusiba mukanda bizatugiraho ingaruka lakini mufunge mikanda bisobanura yuko yamaze gukubitwa isasu araribona kwa inzari Chilombo ntago mvuga ko atarashe Kigali yarayirashe mu buryo hubwo bunakomeye bunaruta isasu ibi rero twavuga ngo Chilombo yareshuye cyangwa ibyo yavuze ntiyabikoze jewe mbona ko Chilombo yarabikoze kuko nta mwaka numwe kuri leta ya Kagame G7 yari yarigeze yicara yisha abanyarwanda induru turazivuza afunga abantu induru ziravuga afata Kongo induru ziravuga arwanira na Uganda muri Kongo induru ziravuga nta musi yigeze abona sanction nk'izo Chilombo yamuzaniye yamuteje
ntago yigeze ahura n'ikibazo ngo G7 yicare imusanctioning, ubwongereza bwicare umusanctioning, European Union imusanctioning, US imusanctioning. Ibyo byose byabagaho mbere yurira amadege, ahubwo ajya kubabwira ko abakoze jenoside n'Ububirigi bwakoze jenoside n'Ubufaransa bwakoze jenoside. Uyu munsi ntaho afite yirukanka kujya kumvisha abakoze jenoside. Ririya sasu rirahagije, baryita funga kinwa. Rero Perezida Ndayishimiye ndibaza ko we ntago azarasariya amasasu, ahubwo nzi neza yuko we ari dawa ya moto itakuwa moto. Umuti w'umuriro uzaba umuriro. none se icyo nibaza mu kurangiriza aho ngaho M23 ni RDF, siko twese tubyemeranyaho, nge nawe n'abandi babyemera gutyo? Ntago ari kubyemeranwaho, ibimenyetso birahari ni RDF. Nta kibazo, tubifate gutyo. Abarundi bari muri Congo, hariya muri Plaine de la Ruzizi, abari nabo bari za Kamanyola, yabanjaga kubita bariya kugira ngo ko ari dawa ya moto, akatwereka twebwe twaba tugize amahirwe abadukubitiye mbere yuko agenda no mu Rwanda rufite ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare babane n'ubundi bamwirukanye muri Nord Kivu, akaza muri Sud Kivu, akajya Bukavu bakayimukuramo, akaba afite threat yuko na Uvira bashobora kuzamusangayo. Ndagira ngo gatoya kangumenyeshe yuko ntabwo ingabo z'u Burundi muri Bukavu zigeze zirwana, zara withdrawinze zigirayo. Amateku yabaze nta sasu ari wazarendo, ari ingabo za FARDC, ari u Burundi, ntibigeze barwanira muri Bukavu, barabaretse. Ni nayo mpamvu nkubwiye ndi muri uyu mugoroba wonyine, ejo mu gitondo nimwumva M23 ikiri muri Bukavu, muzavuge ngo Beni aduha makuru apfuye. Goma nzagaruka hano mumbwire muti Beni uduha makuru apfuye. Ntabwo urugamba ntago ari ukurasa kurwana ukubonye. Ibintu ingabo z'u Burundi muzampe ahantu zarwanye zigatsindwa. Ibintu byagiye biba mu kufata ibice bya Goma, hehe harimo ikintu cyakavuyo cy'ingabo nyinshi, bamwe bakitana bamwana bano nibo bari burwane, bariya nibo bari burwane, bano nibo bari burwane, cyangwa se hariyo banaka, hano hariyo banaka. Ariko uyu munsi ingabo zagabanutse, hari muzabona igikorwa cy'ingabo z'u Burundi. Ubu ingabo z'u Burundi Central Africa zirazwi, ingabo z'u Burundi zirazwi muri Somalia, ingabo z'u Burundi ntago ari ibyo bitanga ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda cya RDF cyubatswe kuva muri 1994, igisirikare cy'u Burundi cyubatswe kuva muri 1980.